Masuk dah bulan puasa, buat kita kena berok belakang. Bangun pagi tak leh makan teo, tengah hari tak leh makan ceno. Ni kodok nusuk bawah meja, nanti luwe mata demo. Buka buku nasi kaya, behe habis 2-3 toko. Perut lapar muka tak ada makan, lapar benar kena makan dulu kawan. Tubik kedai buat kecek siye, katuk muka takut orang nak cek. Alah kacanya katuk muka, kecek siye pun telo-telo. Isle pak pomu tak poso, mu tak takut ke masuk neraka. Puasa boleh amal ibadat, segera kita tobat, minta ampun banyak-banyak. Boleh puasa ni boleh rahmat, tengah hari kita puasa, tengah malam buat amal ibadat. Sungguh pahala berlipat ganda, cuma mata tak nampak lehat. InsyaAllah puasa bui cukup, jangan bui supaya tahun lalu. Puasa apa makan nasi habis puyuk, menyak mulut buat